utaza windoki bwa mbere ngo uhite ukizamura ngo yaba ari kontake y'imodokari ngo yaba ari ifunguzo z'inzu ngo ukijane ngo ugiturire Imana ngo Imana ngo iragukubira mu inshuro ngo 5 ne 5 nyine ngo Imana ngo iragukubira inshuro 5 ariko izo 5 nazo ni sawa Imana irakubira inshuro 5 Imana ya 5 ni ya ye reka dutegere kano kawundi nakoze kagufi nazanye kagufi gira mwumve icyo ufite cyose mu kiganza cyawe ikiri ukoze n'ikiganza gusa mu kiganza ngucu ukoresha icyo uzamura cyose kizane hano imbere y'Imana ngo wagura imifuko yawe ngo ejo ngo butaraca ngo Imana izoba yagukubiye inshuro zitabarika ngo izo tanze ngo wagura imifuko ngo mubyeyi ngo wagura ibitenge ababyeyi bakazamatega gutya ibitenge kambereka ibintu nabonye bakazamatega gutya ibitenge ngo ko baragura ibitenge agura ibitenge mubyeyi agura ibitenge ababyeyi ngo bakazamagura ibitenge narendi warurimo ariko we narakwizeye kuko irya 200 yawe wayicuruye hasi noita hano ndi kumwe n'umudiakoni wo kuri Paparabi Media TV yakoze ibintu by'abagabo cyane yakoze ibintu by'abasirimu yakoze ibintu by'abakristo yagumye kuri 200 yiwe kandi ntabwo ari amafaranga menshi kamera arayicura ariyumanganye none icyabaye igitangaza n'abashumba bari barimo n'ibiki Shuti bavandimwe bakunzi ba Paparabi Media TV twongeye kugaruka tubaha ikaze mu kiganiro cyacu aho tubonye umuseko dutambikira umwana w'Imana Kristo agize neza bihimbarizwe kuko nundi munsi musha muzima mwebwe abadahwema kudukurikira turabishimiye kandi turabubaha murabatera nkunga bakomeye turabashimiye kubana natwe kandi nanone muri kino kiganiro cy'umunsi yewe nawe utarakora subscribe hakore share na comment zirakenewe reka nongere mpeze mpore abagize ibyago byo kubura babo kuko hano mu muhana aho turi hari ababuze ababo by'ukuri dufatikanije twese kubabara ariko mukomeze mwihangane muhumurike abavandimwe bacu baruhutse imihate y'isi ngo ijambo ry'Imana rivuga ariko nanone aho reka twongere tugaruke uyu munsi tuje mu kiganiro cyacu aho uyu munsi nagarutse sa ngufite ifuye ryinshi ni ikiganiro turi buze kwibanda mu guhagarika mu gutenga ubushize nahuguriraga abantu muribuka ko twakoze ikiganiro tuvuga hejuru y'abantu basebya abandi y'abantu batuka abandi dusanga ari umuco mubi ni umuco wa gipagani kubemera Imana dusanga ari n'ubufura buke ndetse mu bwoko bwacu cyane niho nakomeje ku insista kugira ngo byumvikane neza kuko abanyamurenge n'imfura ariko uyu munsi naje guhagarika no gutenga no gucaha abavuga butumwa biyita abakozi b'Imana ariko bari mu nzira yo kuyobya abantu bari mu nzira yo kuyobya intama nivuga butumwa byumvikane harimo n'abashumba ariko uyu munsi turavano twabahagaritse mfite ingingo zitatu turi buze kuganiraho namwe nitubona umwanya kandi ni mu mwanya wacu bayi muto tuzobisubukura ingingo ya mbere turavuga hejuru y'abavuga butumwa bagenda babwiriza bakabwiriza abantu n'iterabwoba bakavuga ngo beretswe Imana itavuze nta ruhare rw'Imana mu byo bari kuvuga umuntu akamba kongo kiriya kirega akavuga kwijwi rinini cyane yewe akaza nasaraza amajwi akaza akenera uburyo ayasaraza ngo yumvise abantu ko ngo Imana yavuze nta ruhare rw'ijwi ry'Imana ririmo abo bantu uyu munsi turavano twabatenze ndaza kubivugaho iyo ni point ya mbere point ya kabiri
n'abavuga butumwa biyita abanyabuntu kandi nta buntu bagira. Umuntu wasigaye amaviri yakamaza yareza agatuza mujewe ndi umunyabuntu nta buntu agira, atonatanga n'ikibiriti ariko akiyita umunyabuntu. Umuntu nguwo akiyita umunyabuntu. Ubundi ubuntu bwa Kristo ninza kugirirwa amahirwe yo kubona umwanya turaza kuvuga hejuru y'ubuntu. Ubuntu niki? Ubuntu bwa Kristo niki? Nanone nababwiraga byibuze ngo muzamwita abagiriwe ubuntu, ariko nimuvuga ngo muri abanyabuntu mutona, yewe mutona gura n'igisheke birababaje. Turava hano twabatenze. Iyo point ifite be yayo. N'abavuga butumwa bavuga ubuntu bwa Kristo bakabutwerera, kandi bakabutwerera kaho butihagije, bakabwuzuza betize, bakabutwerera amagambo akurikiranye n'irari yabo. Ariko ntabwo ari bose. Nimvuga gutyo timumva ngo ko ndavuga ngo abantu babwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Kristo. Oya, tuze kumvikana neza, ntabwo ari abantu babwiriza ubuntu bwa Kristo, ntabwo ari bo ndi kuvuga. N'ababwiriza ubuntu kandi bakabutwerera betize, bakabutwerera ibinyoma. Abavuga butumwa ba gatatu rero, iyi ari be y'icya kabiri, n'abavuga butumwa bapfobya ijambo ry'Imana, ry'amategeko y'Imana. Amategeko na Kristo ubwe yavuze. Ubundi iki ijambo ry'Imana rivuze ntabwo ugomba kugihindura, ntabwo ugomba kugihindura, ni ihame ryuzuye. Na Yesu ubwe yarabivuze wenyine hejuru y'amategeko. Bazavuga ngo yaye ngo nibyo ngo mu isezerano rya kera, abantu bakavuga kuri arya mategeko 618 ngo ubundi biriya nico bita ethical principles mu ndimi z'amahanga, cyangwa se les principes éthiques. Ama principes éthiques nabyo turaza kubivugaho twumva icyo aricyo. Ariko ubundi amategeko y'Imana ni ihame rya Bibiliya. Na Kristo yaravuze ngo umuntu umva icyo Kristo yabivuzeho. Kristo yaravuze ngo umuntu ufite amategeko yanje akayitondera. Reka nsome Yohana, ariko nabyo ndaza kubivuga kuburambuye kugira ngo tuze kumva, kuko abantu bigwirije ivuga butumwa ihwanye n'irari, ivuga butumwa yo kugira ngo babarebe, ariko bakirengagiza iki ijambo ry'Imana rivuga. Naringiye gusoma Bibiliya akantu gatoya, ni Yohana 14 umurongo wa 21. Bibiliya yavuze ngo ufite amategeko yanje akayitondera ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanje nzamukunda niyereke. Ufite amategeko ni Kristo wenyine warahiraga bibi, ariko ukambuza ukavuga ngo bose numva ngo bari ngo nabanyamategeko. Ubundi ubuntu n'amategeko ni ijambo ry'Imana. Abari muri ibyo bari mu ijambo ry'Imana, ntawe ateshutse, ahubwo bitwerera ibinyoma cyangwa akagira ibyo akuramo, uwo niwe wateshutse. Rero reka tugaruke ku ngingo yacu ya mbere. Nababwiye ngo ndava hano ari abo duhagaritse. Murabona ko isa nk'uri mu ifuhe ryinshi. Ni agahinda k'ibintu byabikorwa mu rusengero, ni agahinda k'ibintu byabibwirwa abakristo, ni agahinda k'abantu bari kuyobya abandi. Umuntu arashobora kuyobya abandi. Muzosoma ico Paulo yabwiraga Petero avuga ingene yayobeje abantu kubera gutinya abayuda. Intumwa za Yakobo zari zimugezeho, ariko abwiriza abanyamahanga ngo ahindure inyigisho. None bamamuhindukirira bose barahunga Paulo ngo ahagere. Abibonye biramubabaza cyane, aramubwira ngo se Paulo we ugeze naho uyobya abantu bose nababara naba urabayobeje, baragukurikiye. Arabayobya injiri barayita, batangira kwigisha abantu imyifatire y'ikiyahudi, tibigisha abantu imyifatire yo muri Kristo, tibigisha abantu
uko icyo kirisitu yatanze no kuba musha muri kirisitu. Tibigisha abantu kuba ari abazuke muri kirisitu. Pawulo arabinenga, umuntu arashobora kuyutsuma. Rero niryo fuwe nazanye kugira ngo uyu munsi tuve hano twabatenze. Reka twagiye kuri pointi ya mbere. Abavuga butumwa babwiriza bagatuburira abantu ngo Imana yavuze kandi Imana itavuze. Na abantu biyita abantu berekwa, bakerekwa Imana itavuze, bakureba mu maso ngo Imana iravuze. Umuntu asigaye amareba umuhungu, nimba arebye umuhungu utarashaka kuriya mu diakoni wacu, akamavuga ngo narivuze umudiyakoni wo kuri Papa Rabi Media TV, akamavuga ngo Imana irambwiye ngo ukoye umukobwa ufite amarende. Ninde mukobwa wo mu kizungu utakigira amarende? Iwanyu barahaba mwebwe? Hari umukobwa hano wanze utakigira amarende? Ngo Imana yavuze gushatsa umukobwa, ngo gushatsa umukobwa, ngo gushaka umukobwa ngo ufite amarende, ngo kandi ngo zane ituro umutangire, ngo nutamutangira ituro ngo yarasinga ashobora kuzogira ibibazo. Imana ariko Imana simfobeje abantu berekwa, twumvikane neza. Hari abantu berekwa ngo umugabo wawe afite uruziga. Hari wanabonye ngo umugabo wawe afite uruziga. Nongeye kuba umugabo afite uruziga aho hari umuntu utagira ubwanwa. Nubwo setse ntabwo bishimishije by'ukuri ngo Imana ngo iramye ngo umugabo afite uruziga. Okay, hari abantu Imana ibwira, hari abantu Imana ivugisha bukuri. Jewe ndanabazi naje mfite n'inshuti zanje nanje berekwa, abavuga butumwa bagenzi banje, abashumba banshumbi, ababyeyi berekwa. Imana ikababwira ngo iki kimeze gutya na gutya na gutya, ikabitondekanya. Imana ikabitondekanya. Nuko abo bantu barahari. Ariko n'abandi hariho, mureke mbumvise uyu muntu, nitumara namwe mwumve kino gitangaza, mwumve uyu muvuga butumwa, nitumara tuganire twumve n'indi Imana ariyo yamubwiye. Kandi ndavano nagutenze n'abagenzi bawe bakora ibimeze nk'ibi, ndavano nabatenze. Mureke mwumve kiki gitangaza, mureke mwumve kiki gitangaza uyu muvuga butumwa yakoze. Mwumve ko uyu muvuga butumwa, ndashira ku ijwi rinini kugira ngo mumwumve. Imana irambwiye ngo icyo ufite mu kiganza kuri mu mufuka, icyo uzamuye bwa mbere icyo ufite wazamura kontaki, wazamura. Reka maze mpagarikira ngo Imana iramubwiye. Imana wumve ikintu ngo Imana ivuze, ngo Imana iramubwiye ngo ukore mu mufuka w'umwenda wambaye, ngo ikintu ukoza w'indoki bwa mbere ngo uhite ukizamura, ngo yaba ari kontake y'imodokari, ngo yaba ari imfunguzo z'inzu, ngo ukijane ngo ugiturire Imana, ngo Imana ngo iragukubira mu inshuro ngo 5. Ni 5 nyine. Ngo Imana ngo iragukubira inshuro 5. Ariko izo 5 nazo ni sawa. Imana yakubira inshuro 5. Imana ya 5 ni ya ye. Reka dutegere kano kawundi. Nakoze kagufi, nazanye kagufi, gira mwumve. Icyo ufite cyose mu kiganza cyawe, ikiri bukoze n'ikiganza gusa mu kiganza, Gucyo ukoresha. Icyo uzamura cyose kizane hano imbere y'Imana. Okay. Ugiye kubasengera kugira ngo ibyo mutanze Imana irahita ibakubira inshuro 5 mu cyumweru kimwe. Imana irabikubira 5. Utanga imodoka imwe, niba ufite kontaki ugatanga imodoka, Imana irakuba imodoka 5 mu cyumweru kimwe.
urabonye imodoka eshanu n'utanze inzu ugatanga imfunguzo z'inzu mu cyumweru kimwe imana yari ku inshuro eshanu. ubundi bavandimwe reka mbabwire kano kantu, nimba kuja nimba wowe wumva ukurikirana Paparabi Media TV, ndagira ngo tuganire nawe. Iki kintu ngiye kukubwira gifate nk'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni umwuka w'Imana naje wampumekeye ngo mbabwire bino, ntabwo neretswe n'ubwenge buva mu ijuru. Ubundi ubwenge n'impano Bibiliya izivuga ngo, nusoma igitabo cy'imigani izivuga ngo ubwenge nare harakantu kareke kumbuza aho bukeye murababarira. Bibiliya izivuga ngo ubwenge nibwo ngenzi muri byose. Iyo ni Bibiliya ibivuga, izivuga ngo ubwenge ni ingenzi muri byose. Ubu ni impano y'ubwenge, niyo mpano ikontorora izindi mpano zose, yaba ari y'ubwereswe, yaba ari yo kubwiriza, yaba ari yo gushumba, yaba ari impano zose ziri handa y'impano y'ubwenge. Ubwenge ni umwuka w'Imana, mu yandi magambo mureke mbyite gutyo kugira ngo bize gusobanuka. Reka mbabwire n'ukuri n'impamo ya Mungu. Umuvuga gutya akavuga ngo ikintu uri bukoreho cyambe, ngo ikintu uri buzamure cyambe ukoze mu muvugo, ngo ukizane uje kugita ngo kimushire ngo agisengere ngo mu cyumweru kimwe. Tiyanavuze byibuze ngo ibyumweru bibiri, yavuze ngo mu cyumweru kimwe ngo Imana izobigukubiye mu nshuro ngo 5, mu nshuro 5, ngo Imana izobigukubiye ico kintu inshuro 5. Mureke mbabwire kugira ngo nze kuvuga ico kintu, ntabwo ari uyu wenyine ubwiriza bene ubwo butumwa, ntabwo ari uyu wenyine werekwa, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri icotuma ntanga kino kintu uyu muntu yavuga nta na kimwe gihari, ngeretse ari mu rwego rwo gutsindira ikamba ry'igipfu. Bakavuga ngo umuntu ugaragaza ubwenge bwa nyuma ngo w'igipfu, iryo kamba noneho mbikoze imba ntsindiye nk'ikamba ry'igipfu ca nyuma. Kandi ndizera ko no mwisi ntaho barakora amarushanwa yo gutsindira igihembo cy'ibipfu. Niba ari ugutsindira igihembo ry'igipfu, niko kuvuga ngo nobikora noba natsindiye igihembo cy'igipfu ca mbere. Mbibabwiye nkanje ndi umuvuga butumwa, ariko iyi ni impumeko y'Imana. Nta kuntu wombwira ngo umuntu ukaravuga ngo muheze kontake y'inzu, amen, muheze imfunguzo z'inzu, nasizemwe abana n'umugore wenda nijo wagiye gusenga, noneho ngo nyitange yanzu yabaye giwe, abana ndasanga babataye hanze ngo mu cyumweru kimwe. Ese ubundi reka mbabaze, icyo cyumweru kizoje gushira umuryango wawe uri hehe? Cyangwa reka mbabaze, ninde wababeshe ngo mu cyumweru kimwe ngo Imana ngo izi kuba ibintu 5 ngo umuntu waje gusa ngo yavuze? Ni hehe mu mateka ya Bibiliya Imana yakoze ibyo bintu? Abantu bitanga ibyabo, watanga inzu ugasanga zizomera se, bazotora ifaranga bagura izindi, bazotora izindi funguzo keretse umuntu agatanga urufunguzo, Imana igakuba ifunguzo 5. Ariko ndiyo kubambaza ata inzu 5 mu cyumweru wataye abana hanze ngo ntabwo ari uyu wenyine igitangaje. Ibi bintu bibano hanze mu muhanda, ibi bintu bibano hanze mu makanisa, umuntu akazayamaza kirega umuntu araseba, Bwana araseba, Imana iravuze, kandi baje gusara. Papa Diakoni, uyu muntu fata ibitabo by'umusore turamuhagaritse. Pastor agenda hanze Hano turamuhagaritse kuko n'umujura mu bandi. Murambabarira ntabwo mutinyuze, ariko kino kintu n'ubujura. Ngutange kondake mu cyumweru kimwe na gusengera uzoba ufite 5. Amazi y'imyaka yose. Ese ubundi pastor ufite zingahe? Warikoze kangahe?
uzitanga ugasanga watuburiwe zitanga kubera iki ushaka iz'abakristo wazitanze ukabona wagiye uzitanga buri munsi nyuma y'icumweru ukabona zitanga ukatanga urwizu ugatanga urw'imodokari ugatanga urw'iduka none buri munsi ukazugira amaduka ga atanu buri cumweru ukagira 5 none ukugiye ubikora ukaba nyiri maduka tukaza tusigara tukwita nguri nyiri maduka uri nyiri mazu uri nyiri byondo mugani w'abanyarwanda uri nyiri mamodokari mureke kudukanga mureke kuyobya abakristo reka mbabwire inkuru iri hano hanze yandeye kuvuga bino bintu bigize iminsi bibi icyakora sinazanye video yiwe hari umupapa uherutse kuza nari nagambiriye kukuvuga ndakuretse ariko ndakwiyamye niba nabo wabikoreye bari hano kuri Paparabi Media TV bagusanga izino video ndaguhonyeje ndetse ndanaguhagaritse nta gatutu uzongera kujaho hari umupapa uherutse kwifata abana barimo bategura examen d'etat azari umushitsi w'imena yinjirira mu bapasteri nguko yari avuye kure mu mahanga aza kubabwiriza ikanisa rirakoka abantu baruzura yamabwira ngo ijwi ry'Imana riravuze ngo umuntu azana icyo afite ngo ico wagendanye nawe neza iwe n'uyu bamastaringiye mu ishuri rimwe kugira ngo bayobye abantu ngo wamunyeshuri uri hano wari umunsi wo gusengera abanyeshuri bari bagiye mu kizame cya leta none yamavuga ngo wamunyeshuri uri hano abanyeshuri bari mu mafoyi abanyeshuri bari muri boarding abanyeshuri bari mu bihe bigoye byo kurangiza umwaka urumva nawe bari bafite gukora examen amuzi ko bimwe biba bigoye murabyumva ababyeyi baba bararushe no gushaka amafaranga kugira ngo umwana apresenting examen yo kurangiza umwaka ngwicyo ufite cyose hano ngo gitange hano murambabarira ngiye gushira izino staff hasi ngo numara ukore mu mipfuko kambereke ngukore mu mipfuko ngo wagura imipfuko yawe ngo mutaraca ngo Imana izoba yagukubiye inshuro zitabarika ngo izotanze ngo wagura imipfuko ngo mubyeyi ngo wagura ibitenge ababyeyi bakazamatega gutya ibitenge kambereke ibintu nabonye bakazamatega gutya ibitenge ngo ko baragura ibitenge agura ibitenge mubyeyi agura ibitenge ababyeyi ngo bakazamagura ibitenge narindi wari urimo ariko we narakwizeye kuko irya 200 yawe wayicuruye hasi noyitanga hano ndi kumwe n'umudiyakoni wo kuri Paparabi Media TV yakoze ibintu by'abagabo cyane yakoze ibintu by'abasirimu yakoze ibintu by'abakristo yagumye kuri 200 yiwe kandi ntabwo ari amafaranga menshi kamera arayicura ariyumanganye none icyabaye igitangaza n'abashumba bari barimo nibiki bazana igitenge baragisasa ntabwo yari amafaranga yivuga butumwa ntabwo yari amafaranga yo gutwerera umurimo ntabwo yari amafaranga yo kubaka umurimo w'Imana yari amafaranga ngo Imana ibakubire ngo bagure imipfuko by'ukuri gutanga bihesha umugisha twumvikane namwe bakristo gutanga bihesha umugisha ariko ubugoryi burayobya uzozitanga n'ejo utanga izindi uzosigara uri hanze mureke mbabwire ikintu nakuyemo cambabaje cyandeye kuvuga bino hano hari umumama wasenye umugabo yirukanye yaje muri kino gitaramo
umugabo yamuhaye ifaranga ngo ajane mu rugo, amuheza inoti y'amadolari ngo ajane mu rugo. Umumama anyura mu gitaramo asanga ko baragazura ibitenge. Mana we, pasiteri. ariko pasiteri ukuve hano ndakuvuze, ariko nagutenze. Iyi video igenda ikugereho nagutenze agatuti tukagukuyeho ngo mugazura ibitenge, gazura kandi bazi kubisubiramo no na emotional voice no sinzi kuntu bakoresha izo emotional voices sinzi kuntu gazura ibitenge. No hari uburyo abamama bazafata ibitenge ngo abamama hari uburyo bafata igitenge kino bakenye bagafata ikindi no bakazagishiramo indoki nguko bakagifatira no ngoko barakigazura. Barabigazuye ndaseka no reka mbabwire nikijamba bashirero. Hano hari umumama wasenye, ariko mubyeyi nawe wa mupapa we ndakwinginze umubabarire. Imbabazi zamyeho kandi imbabazi ni umuco w'abakristo. Kubabarira muri ni byaravuze ngo kubabarira ariko yaravuze iwo kuomba musamaha, yaravuze ngo gusaba imbabazi ngo siyo ujinga, ni jambo la hekima. Gusaba imbabazi ntabwo ari ubugoryi, ni ijambo ry'ubwenge, ni ijambo ry'abanyabwenge, kandi ubwenge buva ku Mana. Narimvuze ngo umubabarire. Uyu mugabo yamashika yirukana umugore yafashe aya mafaranga y'umugabo arayatwara ayajana muri gazura. Umubazi aravuga ngo yatange ngo nimara ejo ngo uzobona telefone ngo Imana igazura ibyawe ngo gusa ngo gazura ngo maze aragazura the way ariko gazura umuntu udatanga mu mwaka. Uranyibukije ikintu yavuze none cyantangaje ngo nudatanga ngo wisigaraniye umwaka, ngo uyu ni umunsi ngo imbaraga zamanutse ngo Imana ngo yatanze kugazura ngo ibyawe ngo utatanze ngo usigaranye umwaka. Ariko uyu mwaka usokuba mwiza, umwaka w'ifaranga afite mu mupfuko nagenzigira kurumva bene uwo mwaka ngera mwiza. Kurakanga umuntu mu ifaranga afite mu mupfuko ngo ni umwaka ifaranga umuntu afite mu mupfuko ni umwaka. Nimba ari bene iyo myaka mugende muyimbe, mugende mumbeze iyo myaka w'ifaranga ndazikeneye, iyo myaka muyintere mumbeze ifaranga, iyo myaka ndayikeneye ifaranga mfite mu mupfuko ngo ni umwaka. Ijiri munjamake pastor ndagutenze, munjamake ndagutenze, urahagaritse none kuva kuri none agatuti tukagukuyeho hano kuri Paparabi Media TV. Agatuti tubaye tukagukuyeho tukanongere kuja kwibesha wayobeje benshi. Reka maze mbagarikiraho. Twavuze ngo poe ya kabiri nabavuga butumwa bavuga ubuntu bwa Kristo bakabutwerera, bakavuga amagambo yo kubutwerera y'ibinyoma, bagapfobya iby'imirimo. Imirimo Bibiliya ivuga yuko izaduherekeza, nizaduhesha ishema ry'amakamba tuziratana, bakaza bayipfobya. Ubundi ntabwo ari ukubuntu buteye, ubuntu si ubwo gupfobya imirimo. Ubuntu ni ukuba mwiza muri Kristo. Ariko ngiye kuvuga hejuru y'ubuntu. Ubuntu ni iki? Ubuntu bwa Kristo ni iki? Kugira ngo twumvikane ngiki cyo bita ubuntu. Ubuntu bwa Kristo ni ukumenwa amaraso. Ntabwo ari ukumena amaraso by the way. Kristo ntabwo yamenya amaraso, ahubwo yamenywa amaraso. Yaritanze barayamumena. Ntabwo Kristo yamenya amaraso ku bwanje. Nta muntu yishe. Umuntu umena amaraso, umuntu uvusha amaraso ni uwagize abo yica. Ni ukumenwa amaraso, ni ukwicwa ugacungura undi muntu. None mureke mwumva ijambo rikomeye. Ubuntu bwa Kristo
nukumenwa amaraso kwiwe agapfa agacungura intumbi. Ubundi mu mateka yose yabayeho iyi niyo fenomene yabaye rimwe tizonongera kugaruka. Ndagira ngo twumvikane, ntaho intumbi yakiriye ubuzima kubera kumenwa amaraso kw'ikindi kintu, kubera andi maraso yamenetse. Ntawona yamenwa ngo intumbi yongera ibeho. Bibiri izivuga bino bintu ndabizi ko biza kumva abanyamwuka. Bibiri izivuga ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro. Twebwe twari dupfuye tuzize ibicumuro ku bwa kamere yacu, twari abo kugirirwa ngo ndetse n'imbabazi. Kristo atanga ubugingo bwe buba incungu. Ubundi mu mateka n'ayakera no mu isezerano rya kera, kuvuga ngo umuntu ababarirwa ibyaha hagombaga gutangwa igitambo cy'amaraso. Ariko ayo maraso mu isezerano rya kera yaratwikiraga ibyaha. Ariko amateka y'icyo Kristo yakoze y'ubuntu bwa Kristo, yamenwa amaraso yeza ibyaha arahanagura. Noneho Bibiri zivuga ngo twapfanye na Kristo tuzukana nawe. Ikavuga ngo Paulo yabivuze neza, nusoma icyanditswe mu Bagalatiya 2:20 yaravuze avuga ijambo ryo kuvuga ngo nabambanywe na Kristo ndiho, nyamara sinjuriho, ni Kristo muri nje. Nugupfa no kuzuka muri Kristo. Iki kintu ngo icyo Kristo yakoze, yatanze ubuzima kugira ngo intumbi zibeho. Twebwe abari bapfuye, ariko wewe ukamuhagarara ari ukirenga ngo ndi umunyabuntu. Wewe wabugiriye nde ubuntu? Wewe utonatanga na buji kurayagiye kuriyita ngo uri umunyabuntu. Wabugiriye nde papa? Uruwagiri ubuntu, ntabwo uri umunyabuntu. Uyu munsi ugenda ukireke, bitari ibyo turaguhagaritse. Uri umunyabuntu wewe. Ubundi mureke mabwire, mwumva kino kintu gikomeye. Namara tusoreze ikiganiro cyacu hano, tuzoza kugikomezaho. Ubundi valere y'umukristo, byumvikane, valere y'ikintu cyose, agaciro ca buri kintu kangana n'ikiguzi kigurwa. Oya, si wumvise, ndabisubiramo. Valere nukuvuga ngo agaciro ka buri kintu. Agaciro k'isabune ni 50, agaciro ka telefone ni 10,000 cyangwa 20 by'amakenya, by'amashiringi ya Kenya. Igiciro cy'iyi agenda yanje ni 2,000 by'amakenya. Igiciro cy'iri ya kamera ni 70,000 cyangwa yawe ni 80,000. Valere y'umukristo. Kandi uyu mukristo mwibuke ko twavuze ngo niyo ntumbi, niwe wari intumbi. Reka ndaza kuvuga gatoya hejuru y'intumbi, twumve intumbi ngo niki. Nimara mwumve ubuntu bwa Kristo cyarico. Ubuntu bwa Kristo ngiki cyarico. Valere y'uwundi we kuri none, valere y'umukristo, valere yawe wa muntu we wita umudamuntu kubera kuyoba. Na ingana n'agaciro k'imbaraga, ingana n'agaciro k'amaraso ya Kristo, ingana n'agaciro k'imbaraga ziri mu maraso ya Kristo. Tekereza, intumbi yahawe agaciro k'amaraso ya Kristo. Ubundi valere y'umukristo, mugende mu bitangariza isi, ingana n'agaciro k'amaraso ya Kristo. Naringiye kuvuga kundi kico Kristo yakoze. Umuntu agafata kino kintu, umuntu agafata kino kintu cyaduhaye kano gaciro, akaciatiribiwa, akavuga ngo ndi umunyabuntu. Ubuntu bwa Kristo, ubuntu bwa nukuvuga, reka mabwira ubundi ico Bibiri ivuga cyose ni hamwe, nico nababwiye ngo ni hamwe. Hari ibitanga ingero mu isezerano rya kera bihanura ibiri mu isezerano rya none.
ubundi ngo isezerano rya kera ryari integuza ry'isezerano rya none rikabigaragaza, ariko kurya Bibiliya yose ni hamwe. Hari icyo Bibiliya ivuga kitwerekera kutwigisha. Wenda turaza nzobivuga muri no point ya gatatu, mumbabarire mvuga kuri kano kantu masoze, kuko twavuze hejuru y'amategeko y'ijambo ry'Imana n'ico Kristo yabivuzeho. Ubundi indumbi ni ikintu kitagira isuku. Indumbi ni ikintu kidatekereza. Indumbi ni ikintu kitagambirira. Ubundi indumbi iranuka. Voilà le terme. Ubundi indumbi ni umunuko. Indumbi ni ukuvuga ngo twari iminuko ihagaze. Aka kantu kumvikana. Ubundi indumbi iranuka. None twari dufite valere y'iminuko. Twari dufite valere y'indumbi. Kristo atanga ubuzima kubw'ubuntu bwa Kristo. Atanga ubuzima bwe, amenwa amaraso, mpabwa agaciro kangana n'amaraso ya Kristo. Kandi mbamusha, mba mwiza muri Kristo, mba muzima muri Kristo, mba umuragwa uraganwa na Kristo ubwami bw'Imana. Kuko icyo twari twararemewe, twari twaragitakaje kuri Adamu wa mbere, twari twaragitakaje. Ubuntu bwa Kristo bukora ikintu kingana gutya. None tuvugane nawe, tubwizanye ukuri. Urahagarara hariya wirege ngo ndi umunyabuntu. Mwaje wewe, ese ubundi iyo muvuga muri abanyabuntu, wewe iyo uvuga ngo uri umunyabuntu, tuvuga ahubwo ngo urwagiriwe ubuntu, uri umunyabuntu kubera izihe mpamvu? Duheze ingero zitatu zituma zerekana ko uri umunyabuntu. Webwa umunyabuntu. Bavandimwe, reka dusoreze ikiganiro cyacu hano, video itaza kuba ndende, kugira ngo ubutaha tuzokomerezaho. Ariko si ibyo gusa, abakurikirana Paparabi turabashimiye umunsi ku wundi, duhora tubashimiye. Turabubaha, murabatera nkunga bacu beza, nimwe batera nkunga bacu beza bane. Nukuri tubashimira uko bwije nuko bukeye, kandi Imana izori bahungumisha, izo zori bagura, inabahe twatundu baza bita ngo namamenga, ndavuga bundles, kugira ngo muzamora mudukandiraho, musharinga, mureba video zacu. Nawe utarakora subscribe, ukora subscribe, ukore share na comment, kugira ngo tuzatubana umunsi ku wundi. Ni kuri Paparabi Media TV, turabakunda. Mugira umunsi mwiza n'amahoro y'Imana baganze.